إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم اللقاء أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tigman untuk Allah Subhanahu wa taala si isa Quran ya si isa suratul Dzariyat ika 56 ka ayatan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Si kumaran yang maknanya nati Allah Subhanahu wa taala da atigina sabab ay niya dinakong ko mga jin nagu mga manusia inunta na anak wiran masu asuata. Sa manuto na ayah sebut na no sa giyang kaya ayah na so Allah Subhanahu wa taala na isampay niyan pamanutul niyan rakita no ada ainian niyan ko mga jin agus mga manusia arumwar sang kutwa kasu asu atatanurun rumwar sang kutwa kasimba atanuron sa manuto na miya kaliro agyang kutwa salakaw ku kasu asu atak Allah Subhanahu wa taala fa huwa bayanun lil hikmati fi khalqihim gititu ainian dan rakita no Allah Subhanahu wa taala. So saka Muslim makakanalian so agama tano agama Islam makakanalian agyang kutwakadnan yan Arabul Alamin na kailangan saka na matantor ka agyang kutwa sabab akyanar ka wallah Subhanahu wa ta'ala nagumatangkad sa ginawang ka ay akyanar ka wallah nagyang kutwa kasuasuatan kaon kasimba ang kaon. Kenapa ayah keadaan yang rekana oba kanian kailangan di. Kenapa ayah keadaan yang rekana oba adna makikinang lanian reka ore panian da makikinang lan reka o Allah Subhanahu wa taala. Malagid o pisu asuatka. Malagid o sinimbang aswallah antaw akada na dinuto pakalabat ko kada to Allah Subhanahu wa taala nagusi ko bantugan Allah Subhanahu wa taala. So saka amano si Muslim natangkada nga sa pikir ka, tangkada nga sa puso ka, ada arwar ay niya din raka Allah Subhanahu wa ta'ala, arumwar sa giyang kota ka, simba at ano ko Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama nito nasabot na no sa giyang kaaya, agiyang kota ka pakaysi sa at ano ko Allah Subhanahu wa ta'ala sa simba. Aginan ni man no tawhid ka pakaysi sa ko Allah Subhanahu wa ta'ala. Padpanasabot sa giyang kaaya, na wujubu ifradillahi bil ibada ala jami'i thaqalain al-jinni wal-ins, paliugat so kasimba ako Allah Subhanahu wa ta'ala kapakaysi sa ako Allah Subhanahu wa ta'ala sa iko mga jin nagu sa iko mga manusia ay sabutan tanuro na sa mga jin na adin mambu ang mga pipiyakiran sa lagid o mga manusia adin mambu ang mga pipiyakiran ay sabutan tanuro na sa mga jin ng balasan siran mambu nagusiksaan siran mambu sa lagid mambu mga manusia ang balasan siran mambu agusiksaan siran mambu. Padpana mga guna kekuatan nuro sebut na nuro na bayanul hikmah min khalqil jinni wal ins piya magusay sayo Allah Subhanahu wa ta'ala gyung to hikmah kiyad nan yan rakita no padiyam pan naging to anna al khaliqa huwa alladhi yastahiqqu al ibada duna ghayrihi mimman la yakhluqa fa fi hadha raddun ala ubadi al asnam wa ghayriha sa giyang kaya aya na katanggad sa pamikiran ka mata na sumiyang adin as kanyang Allah Subhanahu wa ta'ala nas kanyang bu ipatot absu-asuatan na susalakaw ko Allah Subhanahu wa ta'ala na dad na kapapapatortiron sa babsu-asuata dad na kapapatortiron sa uba simba o mga orip no Allah Subhanahu wa ta'ala and lagi lupa magiyang ko tadi manu asuat sa giyang kutwa mga kubur o di nagyang kutwa mga barahala o di nagyang kutwa mga estatwa adiran di simba nagyang uta pimbarang atuhaniran na dad no tua kapapatotian oy dad no tua kabubenarian padiam panasabut na saya nagyang uta bayanu ghina Allah Subhanahu wa ta'ala an khalqihi wa hajati al khalqi ilayhi pamanay pamagusayin rakta no saya Allah Subhanahu wa ta'ala kanabatan niyan kailangan kanabaan na kailangan niyan rakita no sakta no yung makakikinang lang ko Allah Subhanahu wa ta'ala sa gyung uta kasu atatanuron sakta no yung makakikinang lang sang uta kapsimba tanong ko Allah Subhanahu wa ta'ala kaan tanong maparuliso kasusuat yan na mapakasulid tanong niyang ko surga naguan tanong makalidas sang kuto anaraka jahannam Padiang panasabun sa giyang kay aya na ithbatul hikmah fi af'alillahi subhanahu wa ta'ala. Giyang kutwa mata anas wallahu subhanahu wa ta'ala na pad sa giyang kutwa mga galabakyan na giyang kutwa hikmah adna ungang
mapapadalam sa ikudin yan di ikapangadin. Wa sallallahu wasallam ala nabina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa sallallahu wasallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bisunnatihi ila yaumil liqa wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemanintan ko Allah subhanahu wa ta'ala palatanudun kika pipias hagian kanan na mga darpatano. Pemanintan ko Allah subhanahu wa ta'ala pagumanumanan yan rakitano so taufiq yan rakitano so turaan yan rakitano so limo yan rakitano nagusto mga riskin yan rakitano. Pemangnintanong ko Allah subhanahu wa ta'ala sa maka-aawi da akalian na pakadaanon mo Allah subhanahu wa ta'ala sulbunon mo Allah subhanahu wa ta'ala. Pemangnintanong ko Allah subhanahu wa ta'ala asa pangasasakit rakitano na bulungan mo Allah subhanahu wa ta'ala na gusto miya nga wawafat rakitano na pamakasurgaan siran mo Allah subhanahu wa ta'ala. So iman to oras na insyaAllah subhanahu wa ta'ala na simbagan na naging ka na napakaisa o ino baadan ang bidaan umama agus subabay si iko okito kita kasimbayang. Okay. Ayami aloy si iko hadithu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kagis kanyan iringan sunggiringan tanos kanyan kailangan ditanud ikapanayan saya ng kulang wantaman si iko mga simba na ayakatero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallu kama ra'aytumuni usalli. Sembayang kano sa lagi do kapkailan ni urakan sa diku di kasembayang. Na giyong ko to katero niya no sa sembayang kano na rangko mo to malagi dro sa mga mama agus sa mga babay na mararangkom yan to. So sama to na ay sebut na no sa giyong to hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na malagid sukap sembayang ka asa ka mama agus ka babay. Okay na so sabagi ko mga ulama tano na adna mitindagun sa adnang bidaan o sambayang amama agus sambayang ababay. Adnang bidaan o sambayang amama agus sambayang ababay. Giya so sabagi at tindag ko mga ulama tano. Giyuto sumasa kasusujud o manusia. So kung so kasusujud o manusia na miya aloy o sabagi ko mga ulama tano ang bida agusto kasusujud o bida sumama agusto bubay sa gimuta buntal kasusujudiran sang kuta kasusujudiran. Tigiran man to almar'atu la tujafi bal tadummu nafsaha. So tigiran sububay kagiso kasujud o kito kita kasujud na sumanga mama na kayat niran agyong kutwa mga sikwiran. Kayat niran agyong mga sikwiran pagpagawat niran sutyan niran sang kutwa bubuniran. Okay, gito sa okito kita kasujud mga mama igira man tua matataram bisas kanyan adis kanyan isembayang ada pa diyan adi isembayang da kering sa yan sa giyong tua gipupuro niyan sa giyong gaya bel asikon yan na subabay at tigagiyang kutwa sa bagi ko mga ulama tanuna al mar'atu la tujafi bal tadummu nafsaha. Subabay man at tigiran na kikipis agyang kutwa babay ayaman nakikipis na kanaban yan lalakata agyang kutwa mga sikon yan agu kenaban yan aawata ang kutwa tiyan yan sang kutwa bubunian ka inonta na idedektianon. Idedektianon agyang kutwa tiyan yan sang kutwa bubunian kagitoy gito ko no pamay pakasapang piya-piya ko aurat yan. Lianna almar'ata yanbaghi laha sitar kagi subay at tigiran na paliugaton agyang kutwa kasapangiron. Paliugaton agyang kutwa upaman na di may layagyang kutwa buntal ropaan. Why? Udi na paliugat na yung uta sa pangiko balabalaan o lawas yan udi na aurat yan. Wa dammuha nafsuha astaru laha mimma law jafat. Nagyang uta kakikipis o bubay at tigiran na mas tara labi unuto mas kasasapangan ng uta lawas yan adi sabas kanyan din upaman na kayat niya naman buag yung kutambal asikon niya na huwag yung kuta awat niya naman buag tiyan niya sang kutwa bubunian sa lagi do diun di ikang galbaka kang gulawla agyang kutwa mga mama o gaid na ayam mabagar akatero o mga ulama tano nagyang kutwa la farqa bayna ar-rajuli wal mar'ah daan bidaan san o mama agus sububay
Subhanallah. Balasan nun Allah subhanahu wa ta'ala agi mo pagariakan si Sheikh Mahid, sinyurang sa Baguio. Apya kayo nang ako niya saya kagi apya sa kita nakagi kumyaw na ayap kabatiya tanagiyong kuto tadummu nafsaha. O paman na di ikipis sububay, kipis di niyan di ikipis igaraman to sumusujud sa kanyan. Nagyuto is apya sa kita paman na miyang ipang duutaw to ugay na iman to na miya ka research ta miya leta sa mga simbagong mga ulama miya murajaata miya review ta yung utama kitab matatago sa yung utama kitab tano na miya leta no aya mabagar akatero agu aya piya ka rajih aya piya ka bagar o mga ulama tano na daang bidaan o mama agu subabay daang bidaan o mama agu subabay sa giyong kutwa masa akasusujud. Ino to? أن هذه العلة لا يمكن أن تقاوم عموم النصوص الدالة على أن المرأة كالرجل في الأحكام. Agigiyong ko ta kataroon sa upama nakikipiso bubay sa giyong utama sa akasusujudian na daa mabagar adalilian sa hadith. Ubami aloy Rasulullah as mga bubay na kikipisira sa utama sa akasusujudiran. Okay. Naso hadith o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa sambayang sa lagi do apkailan yung rakan hadiyan di kasambayang na rangko mo to ang lagi-lagi dros sa mga mama agus sa mga babay. So aya sa bundanusan mga bangsa ko mga pagariakan mga babayakan na so kasusujud o mama agus so kasusujud o babay na dadan ang bida niran. Na so di kasambayang o mama agus so di kasambayang o babay na dadan ang bida niran. Wallahu ta'ala a'lam. So balasan kanuron wallahu subhanahu wa ta'ala sa madaglamapya apya siya tanubuki tagu isa diyan ka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.